Alhamdulillah beres, tinggal ngopi deh mah. Wis beres kan eta luar jero no. Beres Bang Ambon. Wis kira beli kopi. Oke siap Bang. Wis nikmat jasa, rokok aya, mobil bersih menang kendek, nang omah deui urang pan ieu. Nu deh Bang sakiriman ajan saeutik ge. Tapi nu meuli kopi bae, kendek meuli kopi apa meuli tanah ya? Halo Bang. Woi Ambon, Ya Bang. ada Deo nih, Kemana Bang? ke pasar Gajruk nih. Hah, yang bener Bang nih. Iya bener, Buat sekarang nih. betul sekali. Ya udah siap-siap Bang, siap. Hangit. Ai dia ceng beli kopi kebelah amat. Waduh, maaf Bang, warungnya karak buka ya, karak masak cai tadi, mentah kebel. Halus berangkat ayo. Menang Deo ka mana ya? Ke pasar Gajruk urang. Ceng seperti biasa, laporan lah Ceng. Siap Bang Ambon. Woi Bang Ambon. Woi, enak yuk, langsung masuk. OTW Ceng. Woi Bang up. Bener nih sekieu yuk. Halangan jalan forklift tuh. Henteu Bang pas sakitu. Haus burung. Ceng masang terpalna orang di banyak. Oh di bae. Kira ini turun lah kan handap. Masih beres Bang, tinggal nalian. Merhatikan jalanan bari ngudut bos. Tenang. Menurut Acing orang ker di mana ya? Ker di jalan. Oh bener di jalan, tapi nak nyampe mana ya? Di Nyaho Bang. Iya mau kebal nyampe Gajruk urang. Ya mau kebal orang nyampe. Haus lah aja tekuat yang ngopi. Tapi koi macet jalan aja. Oh nya coba nanyakan ke lewat. Mangaina dia harap macet ya. Biasa pasar rame sore-sore kimo macet. Pantesan macet. Angusnya mang nur mang. Ripuh. Dasar madeo hangit macet ya. Tuh nambah ya mah. Nambah naon Bang? Nambah sedap.